gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Hi guys, mubyutse mute? Twebwe turi aho tumeze neza, twiriwe neza. Aho ngaho ni vlog ya mu gitondo ngiye kuja ku ishuri. Nari nshaka kugira ngo mbasangize urugendo rwanje wo kuja ku ishuri. Aho ngaho nari mbyutse banitegura, ndabangurika twitegurane nja ku ishuri. Rero aho ngaho nari ndi kubereka shoes ngiye kujana, ibirato ngiye kujana. Ntabwo byari bisa kabisa, habe n'amahuzo nari nambaye wapi, ariko nari ndi kugira ngo bimpe navuga ngo numve ko nduhuka. Hari igihe uzujana iby'amasogisi, ariko ni muri weekend of course ngomba kurelaxinga. No mu birato nabyo ni sawa, muri weekend aba ari sawa. Rero guys, tujane ku ishuri. Rero bakunda inshuti nziza, uyu munsi navuze ngo reka tujane njya ku ishuri, mba ndeke gufata basi ahubwo ngende mbaganiriza. Mwabyutse gute? Mumeze gute? Njyewe meze neza, nta kibazo, ni ukuri ndashima Imana. Rero aho ngaho nasanze mikoro itayivuga, ndavuga ngo reka basi mbashiriremo amajwi. Yes, aho ngaho nari kubabwira ko meze neza, nta kibazo, ndashima Imana. Nanjye mbyutse neza. Mwebwe se mumeze mute aho muherereye mu mpande zose? Abarwayi mwihangane, abatameze neza mukomeze mwihangane, bucana yandi ya uko bukeye uko bwije Imana ikikugirira neza, ibintu bikaza kugira gute, kuza kugenda neza. Hari igihe uvuga ngo Mana yanje noneho ntibuca tibwira, ariko ukabona Imana iragusimbukije ibintu bimwe n'ibindi. Rero aho ngaho nari nkomeje kugenda mpambaganiza. Aho ngaho nari ndi kubereka akayira, nako kayira ncamwo kugira ngo ngere ku ibarabara cyangwa se ku muhanda uri bungeze aho ndibuza gutegera trene, kubera ko basi yo nari nayiretse. Basi nari nayiretse kugira ngo tugende twiganirira, mpambaganiza uburyo mukomeje kunsapotinga, uburyo mukomeje kubana nanje, uburyo mukomeje kunkunda. Ni ukuri guys, nanje sinziriye, nzakomeza mbashirireho video nziza kandi akarusho keza. Muzoza munshiriraho kuri commentaire guys, muzoza munshiriraho commentaire, mumbwira ibyo mukeneye, mumbwira ibyo mushaka, kugira ngo ibintu byose nzaza mbibereka, cyangwa se buri muntu wanje. Rero buri muntu wese ico yumva akeneye guys, ndi ready yo kubakorera ico mushaka cyose kabisa. Aho ngaho rero naringeze ahantu h'abanyamaguru. Iyo ubonye ako kaganza ubanza gutegereza kugira ngo ubone umwanya wawe wo kwambuka. Abantu babaye muri ibi bihugu by'abazungu of course barabizi. Iyo ubonye ako kaganza kaba kakubwiye ngo uhagaze utegereze umwanya wawe. Aho ngaho rero iyo bashizeho ako kaganza baba bemereye imodoka kugenda. Abanyamaguru rero nabo bakagira gute, bakaba bategereje. Rero aho ngaho rwose nari nakereje, mu by'ukuri nari nshaka kwihuta, ndafyonda ndakanda kabisa kugira ngo ndebe kuko biza kugenda neza. Ubwo rero aho ngaho nari ndambiwe, ndabangurika nkomeze mbaganize, kubera ko iryo tara kabisa ryatinze guhinduka. Mva ndategereza, ariko aho ngaho kera ryari rimaze guhinduka. Nanje kabisa nari natwawe no kuvuga, ndakomeza ndavuga nambaganiza kabisa. Ubwo rero itara aho ngaho nahindukiye, mbona itara rigize gute, kera ryatse, ngiryo ryatse kabisa.
aho ngaho rero byatse muri mari kwa kananje mba ndirukanse ko murabona ko nahise mbibereka uburyo bigenda bibara imibare. Iyo ugeze kuri 0 ni ukuvuga ngo imodoka iba yemerewe kugira gute kugenda. Rero aho ngaho nari ngiye kubereka uburyo imodoka zigiye kugenda guys. Hano abanyamaguru babubashwe babubashwe ndakubwiye ngo bari hatari. Aho ngaho nibyo nari ntangiye kubabwira atari kumana. Reba kuntu muri Afrika ibo abanyamaguru imodoka bajana ni hatari. Ibye haruguru no hepfo barakuraruwa kabisa. Umva baragenda bakakugonga ngo nuko kugonga se cyangwa baragusya. Muri Afrika ni hatari, ni akavuyo, ni akajagari. Ariko mu by'ukuri ahangaha ho umva abanyamaguru baba bafite umwanya wabo, imodoka ifite umwanya wayo. Aho ngaho rero nakomeje mbaganiza mvuga ati reka komeze mbaganize. Rero guys, weekend imeze gute? Ko murayibona gute iyi weekend yanyu? Ndabasaba ngo ibabere, ndabifuriza kugira ngo ibabere nziza, ibabere umugisha, mubone ibyo mwari mumaze iminsi mutegereje, ibisubizo byanyu bisubizwe muri iyi weekend. Rero aho ngaho nanze kugendera mu ibarabara kugira ngo bataza kunsakuriza. Of course mpangenda mbaganiza ndabangurika nicire ahantu hatariho iki imodoka. Aho ngaho ko murabibona iyo hari muri sama. Rero igihe cyasama umuntu ashaka yitemberera n'amaguru uragenda uko wishakiye kabisa nta kibazo. Kubera haba hashushe, nta makoti, nta biki, ibintu biba bisa neza, bimeze neza. Mu by'ukuri murabona ko haba hasa neza, aba ari igihugu ciza, igihugu gitekanye, igihugu vuga ngo igihugu aba hameze neza pe. Ariko reka mu mbeho mana y'umwijuru mana, nibyo nari ndi kugenda mbaganiza mbabwira ati reka imbeho aba ari hatari, aba ari hatari, vuga ngo aba ari hatari. Urambara amakoti, urambara amaga, urambara amashapo, urambara amasogisi, urambara umva buri kimwe cyose. Rero aho ngaha nashatse kugira ngo mbereke mbabwira ati reba aha ngaha umuntu aba yakandagira sino yambaye ururato rurerure, ariko reba akarato nambaye umva kizuba nyine koko. Ariko muri sino nta wajana karato ntibibaho. Urumva aho ayo mahuzu nambaye ninde wayambara? Ninde wakwambara ikanzu? Ninde wakwambara igitenge muri sino? Guys, hariho abantu bazavuga ngo abantu bo hanze ngo bazabambara ibingibi ngo ntibo kwambara. Umva nkubwira ahantu n'igihe cyaho nose nko muri yasino koko nimba utarayibona wenda warayumvishije haba ari imbeho. Wo kwambara igitenge, wo kwambara ijipo muri yasino? Guys, mumbwire muri yasino koko haba hariho amahuzo yabyo yasino nyine yabugenewe y'imbeho, amapantaro nyine mugakwikira kabisa, amakoti mukambara yabugenewe nyine. Ariko ahangaha ko ndabereka vyo look, reba ingene hameze neza n'ukuri. Ariko aho ngaho guys nzobereka noneho aho ngaho twageze mu gihe ca sino nzaba nkiyanika, nzaba nkiyanja ku ishuri. Aho ngaho naringeze ako nakazu ka basi narimberetse, niho abantu bategera basi. Iyo ni aho ndi ni basi zizamuka. Naho ngaho narishaka kwambuka kugira ngo ngende muri barabara rindi, kubera iryo rindi iryo raho riheka riraheka kabisa. Ndabatereka nambuke aho hari mu gitondo, nta modoka ni nkeya pe, hari mu gitondo ca kare kare.
ndabatereka niyambukire ngende mu rindi barabara. Nibwo nari nambutse aho ngaho nari kubabwira ati rero nambukiye mu rindi barabara kugira ngo ngende mbaganiza neza, mbereke reba igihugu sha, reba ingene haba hameze neza. Aho ngaho rero nahise mpindukiza kamera bangenda mbaganiza, njewe Chantal, njewe Mutoni, mama w'abana 4, umumama mwiza. Oh my goodness, oya kandeke kwivuga ta mwebwe nimwebwe munsi. Aho ngaho narindi kugenda mbaganiza mbabwira ngo mwabantu banje mwe munkunde mumpeze komanteri, mwabantu banje mwe munkunde cyane, umva muzaza musharinga amasitati yanyu mumpostingire guys, mumpostingire nubona video yanje umva ukampostingira kandi video ukayireba ikarangira. Video ikarangira yose wamara ugatanga komanteri yawe. Tibotanga komanteri guys, nshuti zanje, ibihumbi 4 by'abasabu. Guys, muzoza masi mugende mwishire imbaraga, basi tuzatugeza no ku 10,000. 10,000 za views. Nimurangiza mushireho komanteri, like, mushireho na like. Guys, aho ngaho ndimo ndagenda mbaganiza bambabwira ati mwabantu mwe ubu ngubu koko Eric and Chantal muyizamure muyikunde. Umva ndabizi koko tugira inshuti nyinshi, nta muntu uzubura abanzi barahari, titwobatsinda nabo baruzuye. Ariko ga ndakundi yisiga ibamwe abeza n'ababi. Ibamwe abeza n'ababi ndakundi twobigira, ariko bose tuzabana. Don't takibazo pe. Ariko ndababwiye ngo bene data abakunzi banje, abakunzi banje bo ku mutima ndabazi pe. Imana yo mwijuru baheze umugisha, n'abandi bankunda muri bucece, n'abandi umva nahinde kubabwira ngo we love you so much. Aho ngaho ndimo ndagenda bambabwira ati Imana yanje reba kuya karandenze guys kubera mwebwe. Mana yanje we mbega video umva. Rero aho ngaho naringize umuburandiye rwose. Guys, rero muri sama ababanjije akagwa imvura, noneho ga yamvura igasigaga amazi. Murabizi neza kuko amazi agira iki, azazana umubu. Rero umubu wa hano urakurya ukabyimba. Aho ngaho rero naringeze kuri basi, aho niho basi zihagarara, noneho ukajara hirya ugatega trene ikakujana aho ushaka. Rero aho ngaho nandi kubereka kuko nageze kuri basi. Aho ngaho niho bategera amabasi. Yes, aho ngaho niho bategera amabasi. Basi yari kunzana inkuyi muhira, yari kunshitsaga aho ngaho, noneho nanje nkavamwo. Namara kuvamwo kaja kuri train. Aho ngaho rero naringiye kubaganiza outfits look. Oh my goodness, ako njewe ndasekeje rwose. Aho ngaho nari nifite n'agakoti kanje. Reba abandi banyeshuri ngabo abigendeye, reba Mana yanje. Aho ngaho nandi kubiganirira babwira atangaha ni kuri basi, ni kuri trene, ngiye gufata trene hara hirya. Aho ngaho ko ndababwira ati trene ni hariya nyifatira. Ubu ngubu ngiye kuja ku ishuri teze trene. Ariko murabona kuko ndi umunyeshuri kabisa uri aho ngaho. Komana we ariho abaza bambwira ati rwose Chantal ko wiga ushaje ubu urabifata, ubu se bigenda bite? Bana yanje we no kugerageza, none se ko tutize twabuze uko twiga, tureke ko tubonye amashuri dushaje tureke kuyiga se? Ni ikibazo. Ariko ga takundi no kwiheza amahoro, no umva takundi umuntu yobigira
no kwishima ukanezerwa. Ibihe byose bigira ibihe, igihe n'igihe cyacu, n'igihe cyacu kabisa. Angana ndi kubabwira ati zaje reka ngende ndakereza kabisa mukantinza. Rero ahangaha nari ndi kubereka izo ni basi zahageze. Iyo ngiyo basi niyo yari kunzana, yansanze kera nageze kirera. Ivyo abo ngabo n'abanyeshuri nabo bavuye muri basi aho ngaho. Iyo nari kubafotorera neza abo banyeshuri ariko mukabareba, ariko ntaco muraza kubareba. Aho ngaho kera naringiye muri train, aho naringiye muri train. Abo n'abanyeshuri bagenze banje ko murababona, abanyakazi bagiye ku kazi. Numva abantu bagiye nyene muri situation zitandukanye, bagiye mu bikorwa bitandukanye. Rero aho ngaho twari turi kwirukanka, yarebuze iminota mikeya, ariko ndeberereba abo bose n'abanyeshuri. None kuravuga ngo njewe ngo ko ndiga nshaje, mbabarira shwi, abo ngabo nabo barashaje. Aho ngaho rero naringiye gutapinga guys, naringiye gutapinga ako ngako, ndatapinze ako ngako na agatiketi kanje cyangwa se na agakarite kanje kwiki ka basi. Aho ngaho reba elevator rero guys, murayitinya cyangwa mbere nagazanyitinya ndababwiye. Nagaza mbati rwose njewe nta nubwo njewe noyicaho kabisa. Ntago nayicaho esanseri, ni esanseri iyo ngiyo. Aho ngaho nahikuba oh my god, dore aho ngaho uwo ni umugenzi wanje nawe. Aho ngaho nawe yarariki yazamuka. Aho ngaho ngeze hehe kuri tereni. Aho ngaho naringize kuri tereni, mbabwira ati ndashitse guys, ndashitse. Ako nakoze agasiporo gatangaje pe, ariko uyu munsi wari sawa. Aho ngaho rero ndashitse, ndicaye muri tereni. Aho ko ndababwira ati aha ngaha rwose njewe na tereni. Aho ngaho naje gusanga mikoro itazifata neza, nasanze amajwi yose yavuyemo. ndavuga ati mana yacu nuko byagenze, nta kundi. ndavuga ati ndaza kubahezamwo amajwi guys. Ndabasabye iyi video muyirebe kandi muyirangize mu mpeze commentaire, basi munambwire na courage, kubera ko nesaze nyine ndagakecuru ariko kagiye ku ishuri. Kagiye ku ishuri, ariko ndakundi ikintu cyose nyine kiza mu gihe cyacu. Ku mashuri yanje nyine naye muri iki gihe cyaje. Aho ngaho nari kubereka, iyo n'umupira nari mfite, iyo n'ishakoshi, mva ko nakamikoro, ariko nasanze kabisa nimba byagenze gute. Reba Canada yanje, nari kubabwira ati murebe iyo shapo. Nikundira amashapo nje, nikundira kwiyambarira udushapo, nikundira utuntu tumeze neza, tumpaye amahoro. Aho ngaho rwose nishimye, nezerewe, meze neza, nta kibazo, nguwe neza. Mu gitondo akayaga ka mu gitondo kaba kameze neza, hari hataragira gute, hari hatarava izuba ryinshi. Aho ngaho rero train irashitse aho ku ishuri ryanje, aho ngomba kuvamo. Aho ngaho nari mvuyemo, ngeze hehe, ngiye kugera ku ishuri, ngiye gukora akagendo k'iminota mikeya kugira ngo ngere ku ishuri. Aho ngaho nari kubereka ngo reba sha njewe Mutoni Chantal. Mana we, ndishimye, ndanezerewe. Aho ngaho mba nezerewe, meze neza, nta kibazo. Agashapo nakagejeje mu maso. Aho hari mu gitondo guys, hari mu gitondo. Yes we, ndakubwiye ngo dore abantu ntabo, nimba bagiye, nimba bataraza tumbaze. Umunyeshuri gawa no kuzinduka. Aho ngaho kandi naringeze ku yindi, panzamuka. Aho ngaho ndabereka uburyo panzamuka. Dore ubwoba. Abantu bayitinya nkanje mumbwire, mushire kuri commentaire.
uba iragenda se nk'abantu iragenda ukavuga ati noro ndapfuye Imana yanje we ubuse no buhirima byogenza gute naje nagiye mfata vloge ahangaho rero nyivuyeho ndavuga ati Imana ishimwe ko nyivuyeho ndi muzima ameze neza nshima Imana aho ngaho ndakomeje ubwo ndongera kandi ngire gute tapping uvuye muri tereni uyinjiyemo uratapinga aho ngaho rero ngiye ko ndabereka iyo ni ikarita yanje yo gutapinga ndatapinze rero murabona kuko ntapinze aho ngaho rero nari mvuye muri tereni nzamutse mpamba komeza baganiza ko nabaganije koko ndabaganiza aho ngaho mpamba ati shiti zanje muri abantu beza muri abantu nkunda ndabahaginze mwese yambi aho ngaho nari ngeze hehe downtown niho nigira niho ikigo ca Northwest kiba niho nigira pe aho ngaho nari nkomeje kugenda abanyeshuri bari bataraba benshi urumva njende umunyeshuri mwiza ndazinduka kagenda kare nashika wenda ngafata agakayi nkiga nkanyura mutwo mwarimu wanje yanyigishije ngico kigo canje reba umva nzamuka iyo ruguru iyo mubonye izina ry'ishuri neza kagerayo rero guys aho ngaho rero narengeze ku ishuri mpamubwira mwakoze kubana nanje mwakoze kugendana nanje ndabasaba kugira ngo mukomeze mushigikire mu nkunde mu nkorere subscribe mukorere share comment like nukuri wakoze like ugashiraho commentaire yawe ukambwira ibyo ushaka nukuri abari byiza cyane kandi ukansharingira kuri stati yawe kuri Facebook yawe kuri Instagram yawe waba ukoze wabafatikanyije nanje kandi wabushigikiye nukuri Imana ibaheze umugisha mwinshi nari ngeze ku ishuri bamvuga ngo mbabwira ati mwakoze kugendana nanje mwakoze kubana nanje rero ndabasabye kugira ngo mukomeze mubane nanjye kandi mukomeze kunshigikira ndabizi neza kuko nzoza mbaheza ibyiza mushirire kuri commentaire zanyu aho ngaho mushirire commentaire zanyu ibyo mukeneye byose ari byo nzoza ngenda mbereka rero aho ngaho narengeze ku ishuri mpangenda mbabwira ati mwakoze Imana mw'ijuru ibaheze umugisha ibaheze amahoro ibaheze ibyo mukeneye byose ibaheze ibyo mwifuza byose byiza rero ubwiza bw'Imana bukomeze bubane namwe bugendane namwe ibyo mushaka byose mubibone bye we love you fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa